Биздин айылга оюн коюп барган артисттер сөзсүз биздин үйдө мейманды болор эди. Артисттер Мырзалы атабыз менен алым сабак үй чертип, ырдап, апабыз калыбүй дасторконун жайып, конок камын көрүп үйүбүз шаңгыл өлөнүп турар эле. Биздин адам болуп калып таанышыбызга апакебиз калыбүйүнүн эмгеги зор. Энеме аткаруучу Нуржигит Асанов. Esimde bana çakta süvedelim, esi çok olup için azad elim. Hatayla bakın sözüm aysan da Haydilde dilin galbay koyor Çok elem ötkürsünün türkünü çorum Egizde kıcığına dip koyup Kamçılap çığlık attı çapkanımda Hak verip kal uçusun babam olur Çınığı barkın demi bildi benim Bir oktan götür bayıp arasın sen Attin ay kanday vakit bolor